Είμαστε εδώ προσκεκλημένοι από τον Πρίτανη, τον κύριο Κοπάτσεκ, του Τεχνικού Πανεπιστημίου στην Μπρατισλάβα, για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε να ζητήσουμε από τον Πρίτανη να μας πει δύο λόγια για την Μπρατισλάβα. Vážený pán dekan, nakoľko vieme, že slovenské univerzity otvárajú svoje brány aj pre zahraničných študentov, rada by som sa vás spýtala, ako dlho na univerzite, konkrétne na stavebnej fakulte, vyučujete už v anglickom jazyku? Tak výučba v anglickom jazyku na stavebnej fakulte prebieha už takmer 10 rokov, takže tá tradícia je tu dlhodobá. Samozrejme v rôznych formách, tie formy sa vyvíjali až do tej dnešnej podoby, keď poskytujeme plnohodnotné vzdelávanie v európskom kreditovom systéme. Στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας στην Βρετισλάβα τα αγγλικά τμήματα λειτουργούν ήδη και 10 χρόνια. Βέβαια, τώρα τελευταία υπάρχει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, τα μαθήματα για τους σπουδαστές που είναι πιο εύκολοι, κινούνται και πιο εύκολα τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενδιέφερε πολύ τα παιδιά που ερευνούν τα πανεπιστήμια να μάθουν για την ιστορία του πανεπιστημίου και τις επιτυχίες του. Gréckych študentov bude určite zaujímať aj niečo o histórii vašej univerzity. Naša univerzita bola založená v roku 1938. Na začiatku výučba začala v 3 odboroch. To bol odbor vodného hospodárstva, odbor stavebného inžinierstva, dopravného a odbor zememerstva alebo zememerského inžinierstva. No a v tomto roku, v školskom roku 1938, začalo študovať vtedy 36 študentov. Diplom číslo 1 na univerzite získal študent odboru zememerského inžinierstva, čiže v podstate stavebná fakulta zakladala Slovenskú technickú univerzitu. V súčasnosti na našej univerzite máme 7 fakult, z ktorých teda najväčšou fakultou, čo do počtu študentov aj pedagógov, je práve stavebná fakulta. Το Σλοβάκικο Πανεπιστήμιο της Τεχνολογίας στη Βρετισλάβα είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ανώτατο ίδρυμα της χώρας από το 1938, οπότε και ιδρύθηκε. Ξεκίνησε με 3 σχολές, σήμερα λειτουργεί με 7 σχολές, μία από αυτές είναι και Σχολή Πολιτικών Μηχανικών που βρισκόμαστε. Και το πρώτο πτυχίο γενικά σε όλο το πανεπιστήμιο το πήρε ο φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Δηλαδή μπορούμε να πούμε σχετικά ξεκίνησαν εδώ από αυτή τη σχολή. Η βάση έχει γίνει από αυτή τη σχολή εδώ. Από όλα τα faculty, ναι. Το πρώτο πτυχίο βγήκε από εδώ. Ναι, πολύ ακριβώς. Άλλο ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι να μας μιλήσει για το πρόγραμμα σπουδών και το credit system, δηλαδή τις διδακτικές μονάδες που χρειάζεται ένας φοιτητής για να μπορέσει να προχωράει από το ένα έτος στο άλλο. Rada by som sa vás spýtala na kreditový systém, ktorý umožňuje lepšiu mobilitu študentov. Znamená to však aj to, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka a napokon úspešne ukončil aj štúdium. Koľko kreditov je potrebných pre úspešné ukončenie ročníka a nakoniec aj celého štúdia? Máme tu zavedený klasický európsky kreditový systém, kde sa predpokladá, že za jeden ročník, teda 2 semestre, študenti získajú 60 kreditov. Čiže na bakalárskom stupni, keď je 3-ročné štúdium, potrebuje do ukončenia získať 180 kreditov. Na druhom stupni, teda magisterskom, je počet kreditov potrebných získať, keďže je 4-semestrové alebo 2-ročné, 120. Postup do ďalšieho ročníka nepredpokladá získanie všetkých kreditov, nie je to nutnosťou, samozrejme je to dobré a mohlo by to tak byť,
ale je možné, aby študent postúpil do vyššieho ročníka aj s menším počtom kreditov. Tie sú rozdielne podľa ročníka študijného programu, či bakalárskeho alebo magisterského, a je to napísané v študijnom poriadku. Áno. Takže tie čísla závisia od toho. To vlastne hovorí aj o tom, že študent si môže prenášať niektoré škúrsky do ďalšieho ročníka, ale máme aj predmety, ktoré sú označené prednášajúcim, že majú nadväznosť navzájom, kde teda najprv musí urobiť ten predchádzajúci a potom ten ďalší. Čiže tieto pravidlá sú dané v študijnom poriadku a o informáciách o študijných programoch. Οι σχολές του Πανεπιστημίου χρησιμοποιούν σύστημα συμβατό με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα credits χρειάζεται τις πρώτες, μονάδες, ακριβώς, τις πρώτες 3 χρονιές στο bachelor είναι γενικά για τις 3 χρονιές χρειάζονται 180 credits για να τελειώσει κάποιος το bachelor, ακριβώς. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό που πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψει ο σπουδαστής, που είναι περίπου 30 πόντους, μονάδες, να το πούμε. Από το πρώτο έτος, ας πούμε, στο δεύτερο. Ακριβώς. Μετά είναι το master, που είναι 2 χρονιές και οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να μαζέψει 120 πόντους. Συνολικά. Μονάδες, ναι. Για το master. Για το bachelor, 180. Ωραία. Πολύ ωραία. Από ποιες χώρες έρχονται οι ξένοι φοιτητές? Ξέρουμε ότι τα Ελληνόπουλα είναι περίπου 30. Από ποιες άλλες χώρες έρχονται οι υπόλοιποι φοιτητές και πόσοι είναι οι ξένοι? Chceli by sme sa spýtať niečo. Aký počet zahraničných študentov máte momentálne na vašej fakulte a koľko je z toho Grékov? Celkový počet zahraničných študentov na našej fakulte sa pohybuje medzi 200 až 300 a z toho gréckych študentov v súčasnosti je okolo 45. Συνολικά υπάρχουν ανάμεσα σε 200-300 ξένους φοιτητές, από οποίους είναι 45 περίπου οι Έλληνες. Α, είναι 45 οι Έλληνες. Ναι, 45. Ωραία, να μας πει ο κύριος Πρίτανης τι άποψη έχει για τα Ελληνόπουλα σε σχέση με τα άλλα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες. A mohli by ste nám povedať, ako by ste porovnali konkrétne Grékov, gréckych študentov, či je rozdiel medzi gréckymi študentmi a inými zahraničnými, či je vidno rozdiel, proste neviem, v charaktere, niečo zaujímavé? Určite je rozdiel v mentalite, proste národnosti sa prejavujú v spôsobe života, v spôsobe prípravy na štúdium, návštevy, aj prednášok. Ale proste naši učitelia už pomaly si zvykajú na tieto rozdielnosti a rôzne zvyky študentov a snažia sa ich usmerniť tak, aby zapadli do tej komunity a do tých požiadaviek, ktoré my kladieme na to, aby mohli získať u nás ten titul. Βέβαια υπάρχουν διαφορές και ο χαρακτήρας, η κάθε εθνικότητα έχει το δικό του χαρακτήρα και φαίνονται οι διαφορές. Δεν έχει κάτι ο κύριος Πρίτανης να μας πει συγκεκριμένο, απλά και οι καθηγητές έχουν μάθει και τα ξένα παιδιά, από όποια χώρα και να έρχονται, το χαρακτήρα λίγο και προσαρμόζονται και οι καθηγητές λίγο. Και τα αντιμετωπίζουν ανάλογα. Ακριβώς, και τους μαθαίνουν και λίγο και το σλοβάκικο τρόπο, δηλαδή να καταλάβουν ξανά και τα ξένα παιδιά το χαρακτήρα των Σλοβάκων, να το πω έτσι. Ναι. Να προσαρμοστούν και αυτά. Ωραία. Αν μπορεί ο κύριος Πρίτανης να μας πει κάποια λόγια για την Μπρατισλάβα, για την πόλη. Ak by sme mohli niečo povedať aj k Bratislave, nakoľko grécki študenti určite prídu prvýkrát, po niektorí vôbec ani nevedia, kde sa nachádza Bratislava, niečo charakteristické o Bratislave, čo vás napadne v krátkosti. Tak v prvom rade Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky. Je síce
nachádza sa na západnej časti našej republiky. Na druhej strane je to veľkou výhodou, že je blízko hraníc s Českou republikou, Rakúskom aj s Maďarskom. Najľahšie na mape nájdu Bratislavu tak, že si zoberú Viedeň a od nej na východ 70 km necelých, čo umožňuje v podstate navštevovať či už teda Viedeň alebo okolité mesta Brno, Győr v Maďarsku, alebo aj do Budapešti, to je 200 km. Čiže to sú vzdialenosti, kde sa dá urobiť výlet na jeden deň, hocikedy a byť teda večer naspäť. Čiže toto je jedna výhoda Bratislavy. Bratislava leží na Dunaji, množstvo budov, novostavieb sa postavilo práve v centrálnej časti Bratislavy. Vrátane samozrejme nákupných centier, zábavných centier, ktoré mladá generácia s obľubou navštevuje. Takže to mesto teraz žije veľmi intenzívne. A myslím si, že v tomto smere ponúka všetky tie služby, ktoré akékoľvek hlavné mesto v Európe vie ponúknuť. No a pokiaľ prídu na Slovensko, tak samozrejme určite si nájdu čas navštíviť aj naše hory, Tatry, alebo aj ostatné časti Slovenska. Sú veľmi pekné, dajú sa porovnať alpským krajinám, tieto časti Slovenska, vrátane aj samozrejme turistického vyžitia, či už v lete alebo v zime. Takže je na Slovensku čo pozerať. Η Μπρατισλάβα είναι η πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως η Βιέννη. Απέχει μόλις 50-60 χιλιόμετρα από την Βιέννη, από την Βουδαπέστη. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Τσεχία. Η πιο κοντινή πόλη της Τσεχίας είναι το Brno. Δηλαδή, είναι πολύ κεντρικά και υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούν και τα παιδιά να κάνουν. Μία μέρα μπορούν να πάνε να δουν τη Βουδαπέστη, μία άλλη τη Βιέννη. Δηλαδή, είναι πολύ κοντινές αποστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά κλασικά κτίρια. Αρχιτεκτονική είναι πάρα πολύ ωραία της Μπρατισλάβας. Η πόλη διασχίζεται από τον Ντόναβη. Βέβαια, με τους πολλούς φοιτητές τώρα και με την ανάπτυξη, γενικά και της Σλοβακίας και της Μπρατισλάβας, υπάρχουν και αρκετά νυχτερινά κέντρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, βέβαια και πολλά θέατρα. Και όχι μόνο και η Μπρατισλάβα, γενικά και η Σλοβακία. Υπάρχουν και τα μεγαλύτερα βουνά της Σλοβακίας, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, που λέγονται Τάτρα. Δηλαδή έχουν τα παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται. Και μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες. Ακριβώς, πολλές. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρίτανη για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στο τμήμα των πολιτικών μηχανικών και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας έκανε και την ενημέρωση και τον προσκαλούμε και εμείς σύντομα να έρθει στην Αθήνα. Vážený pán dekan, ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor aj za pozvanie. Rado sa stalo. Thank you. Tešíme sa na spoluprácu.